Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel hoy namuntlha of course ta hi khirela hi kokwani Chauke. Ya hi khe hi linka vhele na timhaka ta degree leti nga ku trendeni and stuff like that. Even then from there ta hi khe hi endla swi hi khe hi tlhela ka mhaka ya Maradona vhele loyi a linkiwaku na Black Myth. Ya even then amakumu ta hi khe hi vulavula hi Bliss Boy, ya loyi hi nga ta hi khe hi n'wi linka na Shandesh. So already na two versions vele Gagashi n'wi twini site ra yena kha react ka mhaka leya ti-degree letiwa leyi nga related of course na timhaka ta Hagiazo la. Okay, Hagiazo also responded eka timhaka ta vele ta degree na ku va munhu a ri a degree. So from there kokwani Chauke na yona yi vi yi nghena ka mhaka leyi, so sisi na yona yi on top ka nkarhi wa sweswi ho hi twa vonelo ra yona ku yi ri timhaka tingani and stuff like that. Ni kombela hlengeleta ti-diploma na ti-degree hi ya hisa hi nga ku ti endlisa swihoxo hi gina hi vulavula swilo swo ka swi nga ri swona. Ti-degree ti-diploma a ha vo ntirho wa tona n'wi mi nga na tona mi sungula ku kandziyela hina hi nga madumu. No kombela guys a hi tekeni ti-degree diploma ya ti hisa a ti tirhisi hi nawu leyi a hi fe hi ti tirhisa swona. No wa vanhu va mina mata ku swi njhani na mi swi twini mi ni nge vuli nchumu mina ni hinkwenu hi yingisa video ni nge vuli nchumu mi yo ku tlangeni kokwani Chauke hayi sweswi yi nga zi yi kwateriwini, a swa ha fana minkarhi leya 40 years yi nga hetela yi nga apologizangi. A sweswi yo ku jokeni njhe yo ku jokeni njhe a yo ku jokeni ho hi twa leswin'wana ku yi rini kokwani Chauke la. Ya kokwani Chauke kokwani Chauke ni tsakise hi marito yan'wana ya nga vulavuriwa hi pastor ni vanhu vo tala lava va nga ku va na ma-business a va dyondzangi nakambe vanhu vo tala va nga na ma-business a va dyondzangi ene i makulukumba na vutomi bya vona, mara vo tala lava va nga na tidiploma teto ve le hansi ka madomu lama ka ma nga dyondzangi. Ivi endzhaku ya rhuketela ku lava va nga ha ti-degree kumbe lava va nga ha va yini or yini swo mi chingelaku swona wo ka hi nga dyondzangi. Rhuketela munhu loyi milungu nuna wa wena or boyfriend ya wena yi tirhaka domu loyi a nga ha degree. Swi va njhani mara i tsela loko u tsakeni twa mali ya domu i yima ka social media i ku va domu ku mi nga dyondzangi swa vava, mara ku ri ku domu leriya hi rona ri endlaku wehe i shayina. How come? Switori na ka hina ndio ya ha hi extenda ngopfu video twi na ku ti-points ti famba ndhawu yin'we ha kona yi loko ka mongo la kokwani Chauke ende loko khe hi yingisela video yena vhele ma swi twa ku this time around year yi le xikarhi kahle ne. Ni twi yi vulavule kahle ngopfu ni hlamari ku yo kokwani Chauke yi vulavula a yi vulavule kahle ngopfu ka this video ni kha ni yingisela in overall yi te na point ya kahle. Ni tsakise na hala n'wana lowu yi tlhe yi kombisa ku a yo huwa hi ku heyi a yi ta yi ri ku trendeni sweswi ku vhele yi tshama yi targetiwini swa Hagiazo la ku nge vuli nchumu. Already analyze mi ya yi cheka video leyi n'wana yi vula ku yo analyze ni kombisa swin'wana laha ndzeni laha leswi ni nga swi vona ku since ku vula Hagiazo ku la kokwani Chauke ku swi nge yi helo and stuff like that. Loko yona a swi ta kha swi trenda and stuff like that. Vhele tlhe yi kandziya swin'wana leswi ni twana ku hi swi analyzini swo hi mhaka yo degree is just a paper hi swi analyzini ka Hagiazo none ni ha repeat swin'wana and stuff like that. Even then vhele khe hi tlhela ka mhaka leya ya Maradona mi nga ma hleketa Maradona vhele a yiveliwe risimu lero ra Maishayila laha ku nga va na tinyimpi tikulukumba ngopfu. Mi no hlamula vuya ri huma vhele mi nga mi swona hi khe hi khavhara na loko kha ri trenda and stuff like that. So risimu ri huma laha ri nga fika ri trenda ri va henhla mi no swi fa ra ha ri ku trendeni still ra ha ri ku trendeni ra ha ri ka number 25. So mina I had so many questions ku endleka yini ku na Maradona a nga ri ku tsaleni ka nchumu hi swona, so a swi nga twisisi ku endleka yini hansi mhoni mi yele hi swona was like mhantu ku ni ta ku yini hi to chinga ku i tshike risimu ri famba wona mhaka leyiwa i hit
mimovha ni hlamala ka his account on TikTok a faka kombisa ku risimu leriya ra mahixela ri le ku teni i ta a kha a ri humesa and stuff like that. I was like, what's happening here? So hi nga swi endla njhani general ni swi lava swo risika ri va ri na quality risimu la because swa ti-copyright mara okay a hi ri vekeleni swa ku ni ta khata video leyi in future. Sheila, Sheila nzasate abasole, lo usinya umarwele manguwa, bakwara sekwa mabonela ekule, lo bashibonela kule. Sheila nzasate abasole, lo usinya umarwele manguwa, bakwara sekwa mabonela ekule, lo bashibonela kule. Yeah, so the song is coming Vele Vele. We also posted on Facebook. Yeah, that song Vele Vele Marashaila will be featuring Jujulam RSA and the B Brothers. Let's of course and stuff like that. And then there will be also another song. Baby Girl will be featuring J John and stuff like that. Initially, of course, and stuff like that. So anytime soon. So it's a challenge. It's a challenge. This is like one shy even a huge hit. It's a difficult position. I mean, I don't think I figure out my Rashaila Leroy. She fair a feature there. Shindla competition and the one Matafka to compete at the same lead. One market and the no for les rock are sitting go could a huge loss side like music and stuff like that. So it's tough. It's tough. You are huge. You are huge. Ufana case level very makazina na na king mona da anguvanga na loss la because unko huge so I don't compete the same. So this time around Maradona ila hansi swinene ka vaisa lava lero i fika va tirhe hi matimba so hey a reads. Yeah, even then Vele Vele hi khiya ka Bliss Boy loyi ngu linka ku Vele Vele na Shandesh so ku na risimu ro karhi Vele Vele ri nga ku teni ra Bliss Boy la a feature ku Shandesh hi tata ka Shandesh Vele Vele in more details. She's big I don't risimu ra ku ndleka yini la okay yes swi le ku fayekeni swo as you can hear, it's a typical sound. Yeah, Bliss Boy. So I do look Shandesh in a ring RCM. As I've heard, or summer look then, yeah, Mez Master Tin go with Makakashan, Shigazakashikola. Yeah, I fully support it. Social card, music, and not talk how Moya and going ahead, Ashgazins and stuff like that. So it's like coming of course risimu a blow up swi kahle swi nga endla of course hi va hi khi ya henhla and stuff like that no yona mhaka leyo. So Shandesh Vele Vele she's different from Janesh. Last time I updated Janesh so Shandesh Vele Vele yeah wun'wana of course a nga fika ba tinsimu to fana ta The Chopper mi ta mi kha mi ri tiva risimu leriya ku na ri tiva so i le ku trendeni swinene ka nkarhi wa Shandesh hi nga vula ku yena nga top ka Likompo and stuff like that na risimu ra Sidludla or Silenda ma ri tiva Vele Vele a swi trending as you vet. So leswo guys swi kahle mi xigaza xi kha xi ya mahlweni hopefully risimu ra Bliss Boy na Shandesh ri ta tirha kahle swinene swi ta endla ku hi va hi kha hi va national and stuff like that. Leswi loko ri amukeza vusiku bantu ku vula mi tlika subscribe. Xin'wana xi dlayaku tikereke i vumbhoni bya n'wehe lebyi mi byi nyikaku le kerekeni byo ka byi nga yangi hi kona. U twa munhu a ku a sorry kereke namuntlha ni teni letini papa va nga lavi ni ta hi Mercedes Benz mehe ni karhi ni lava Mercedes Benz va ku ni ta hi Polo
ni swi vona ku phula xi na comfort ni lava Audi hikoho la papa va nga jinga va swi twisisa nyana heyi timovha leti nga la mutini ta kayisa no fanekele ni kuma yin'wanyani kumbexani ku nga va yona ni nga ta yi tirhisa ku ta kerekeni ni ta vuyela hansi hi vito ra Yesu i vumbhoni munhu byebyo mi ta loya ku nga ri khale n'we danko